Sljedeća podoperacija koja je potrebna da se uvrsti u kompletnu strukturu izrade upravljačkog programa je editovanje načina i režima obrade elipsastog ispupčenja. To je ovo elipsasto ispupčenje. Malo su se stvari zakomplikovale, nije krug, elipsa je, ovde je radijus, nije oborena ivica pod konusom, mora da se koristi drugačiji alat i tako dalje i tako dalje. Idemo ovde u plan operacije obrade. Mill part setup 1, desni klik, idemo preko free axis mill operations, idemo ovako set level, sačekamo malo, ne odgovara nam, startni ovaj alat nam ne odgovara sa ravnim čelom, moramo uzeti neko zaobljeno čelo, ball nose, evo imamo ovde već alat u našem magazinu alata, tako da ćemo izabrati fi 4 mm ball nose, treba da izaberemo te određene površine pritiskom na feature, kreiramo feature, znači izabrat ćemo ovu površinu i ovu površinu. Čekiramo OK, ponovo OK da bismo ušli u podešavanje parametara. Tools, rekli smo da će to biti ovo ogledalo, možemo da proverimo da bismo imali što lepšu obrađenu površinu. Ball nose, ovdje isto možda se neđe sa hug nose, znači ovdje podešavamo konus, ali ipak ćemo uzeti ovaj ball nose. FS ostaje nepromenjeno. Set level, znači nećemo ništa da diramo. Cut amount 1 mm, sama visina ovoga prema tehničkom crtežu je 1,5 mm, tako da dubina je ovo potpuno nerezonska i nenormalna, stavit ćemo što manju dubinu rezanja, na primjer 0,05 mm da nam ulazi u dubinu, da bismo dobili što bolje obrađenu površinu sa onim zaobljenim delom gledala. First cut from top of future, bottom isto top of future, to smo podesili, znači cut amount smo stavili dubinu po prolazu 0,05 mm, NC ništa, top of feature može, links ništa, ostavljamo ovako i dalje, entry detect, full prelaz, samo da bacimo pogled, sve izgleda u redu. Advance, ovdje ćemo da vidimo all silueta, može, all silueta, malo ćemo napraviti da bolje ovako možemo prikaz da vidimo. Znači, shvatili smo, da mi se pobeglo, da, shvatili smo da ne bi bilo odgovarajuće da idemo stock, on ide preko celog, bounding box u obliku pravougolnika, znači idemo ovdje all silueta, prati nam siluetu, šta bi bilo kad bi bilo outer silueta, isto neka mala promjena, možemo da vidimo all silueta i stavit ćemo ovdje past, znači da ide nam ako može to da se vidi up to, neće nam obraditi ovu ovdje ivicu, malo da uveličamo, ako stavimo past, glodalo će samo u ovom području raditi da je ovo zasenčeno, ali nama treba da se obradi ovdje ovaj zaobljeni deo, zato ćemo da vidimo ovdje on centar, malo se povećao, a kad kažemo past, on ide skroz do dole i obuhvata, pošto će nam ovdje glodalo biti sa njegovim bočnim stranama. Da vidimo dalje, ajde idemo preview da pogledamo kako će to da izgleda. I evo ga, otprilike dobijamo ono što smo želeli i da vidimo. I možemo da kažemo OK, kao i da pokrenemo
simulaciju, da vidimo kako će otprilike to da deluje i da izgleda. Glodalo napada ovaj materijal, imamo malu dubinu po prolazu, vidi se kako ga lepo nežno ovdje skida. Materijal, ovdje isto možemo da kliknemo pauzu preko ove prve ikonice da nam se pokažu i ukažu neke razlike, kliknom na nju, ukoliko je ova zelena površina koja se radi, znači to je 0. Samo malo da vidite prema grafičkom prikazu. Evo ga, 0 je zeleno, što ide više u crvenu boju, znači ulazimo u materijal, ne valja, pravimo škart, ako je plava boja, dobijamo da može da komand, evo prema ovome da ide i na doradu, nećemo ništa da dorađujemo, gledamo se da napravimo komand iz prve dobar komand, bez dorade, bez gubljenja vremena. Ovo deluje i izgleda jako dobro, možemo da uveličamo. Možemo također da stisnemo pauzu, da idemo, dobro presek, ovdje sad ni nema smisla. Kao i pređašnjih puta, nećemo čekati ovu simulaciju da ode do kraja, da ne bismo gubili vreme. Bitno je da smo mi izvršili podešavanje, ili možemo da sačekamo još malo. Dobra površina, odlično. Da sačekamo malo da vidimo na šta će to da izađe i da li će da bude dobro. Evo kako glodalo pri prolazima prati i dobijamo ovu ovdje konturu. Znači još ovo mora ovdje da se skine, on ide vrlo polako. Izrada ovakvog dela gotovo kao i onoga cilindričnog džepa praktično je nemoguće dobiti na konvencionalnim mašinama. Isključivo na CNC numerički upravljenim mašinama mogu da se dobije, ako možemo da kažemo idealno, ali ništa na svetu nije idealno i savršeno. Ide to kako treba da ide. Sačekat ćemo još malo, jer mora da se isprati ova kontura skroz ovdje do dole, da se skine taj materijal. Na kraju krajeva kada se bude puštala završna i finalna simulacija, onda će se to ipak malo bolje vidjeti, jer neće biti ovaj višak materijala u vidu ovih dodataka što smo dodavali, već će on zapreminski biti skinut i onda će se samo vidjeti ova obrada ovoga dela. Ovdje isto mora da se vodi računa da kojim slučajem evo stalo je vrh ovog glodala, ne ošteti ovu naš finalni predmet, znači da ovaj vrh, jeste da ga ovo skida sa strane, ali ovaj vrh da ne ošteti ovu gornju, ovu ravnu površinu. Glodalo je stalo, proces je završen, možemo da proverimo, odnosno čekiramo, zeleno je, u nuli je, na meri je sve, znači sve je dobro urađeno.